Mwanjo Murigali mwanasiasa kurasa bunge ya Nyaribari Masaba Selieta Pen Mumanyi nigo amukiri mujumbe bwe bunge yu asa gutekerania amagendero ase birengo biruganiri imehiye bunge yu Omoske Pen Mumanyi nigale okwana wachinga kya Nyarakabaga okotwara umusangerano rabamenyi gosine gati abamenyi kurwase bunge yu ase boigo Anyarakabaga okwanira igoro yobwagachi bw'enyumba chiligo lirike obo bagenderete ase chinsemo ekyo chia Nyaribari gose asamanye kitamuna ekirubo chinsemo cha Nyaribari naboigo Nyarakabaga gakobolia buna chinga kichinyombe chire igoro abamenyi be chinsemo ekyo Banyarakabaga kwegwa libaga litangani elio Banyarakabaga kwenyolera chinyombe ekyo muri kitu Gabriel Nyakundi namangi mwanasiasa kurwase bunge Nyaribari Masaba Omoske Ben Mumanyi nigo agenderere kumumochia umujumbe webunge eyo Omoske Dr. Daniel Mandoko asyogotekerania abagenderero ase abananchi bebunge eyo Ndobato umujumbe abantu ndobati stima ndobati para ndobati mache orecho ndobati no igoro ndobato mukutano butuko egende kwego kuna professor no dina kurugusi ingi karanzite inga ngoro mwechimu wa manduko oswa ekeraswa oko buri kondo ekera buri kondo obaso da president ko bori simiane jetima dingina mukorete na nore bana digete na ko monyoba mo sabe para ano muchumbe bosa no moto ga wikerugo boigo Omoske Mumanyi nigo asegeta omugusi kugendera kubwatisia serikali y'omurayi wense Omoske Dr. William Samoei Ruto elio amagendero agendere kwenekiwa asorogongo rwagusi. Nataka kuambia rais akikuja kufungua hii nyumba ya National Housing amekisha ametuwekea roli kutoka Keroka ipitia hapa National Housing ya mpaka chama kama watu wangapi wanataka niambie rais hii maombi akunileta tutam ya barabara yetu tutam Chinga kechechyo nigo Omoske Mumanyi abolia buna chinga kechinyumba che serikali cherigolire inse guse affordable house chachi kwegorwa ase chinsemo chekerbo abamenyi bensemo iyo kwegwa libaga litangani. Mtu anaitwa Dr. William Samoei Ruto. Yeye ni president wetu wa Republic of Kenya. Akasema watapatie watu weke rubo hii mambo ya national housing. What we call affordable housing. Sasa umeona yule shime na jangwa? Zimeona na macho? Bali barengo banyeno mugondoyo. Mimi nitaambia rais wale wenye walikuwa wenye hii shamba hapa hii area wapatiwe the first priority. Si hivyo? Hata umasikini wa hii area pia hawaishi huko. Si hivyo watu wake huko? Boigoni mwanasiasa Stephen Nyarangi kurwase bunge ya Kitutu cha North nere akwanira itaro ya State House ase akwanira egati ya magendero ayomurayi wense alierete eira abagusi abarayi bagusi bagasabe bintu batagete tokonyeke buna abagusi tubasabe pare kursotik egocha mpaka bosongo egare igu nari abantu bagweta buya agatotebia prisonnier bosongo gari erusigoro eretu nyanturago asali egare igwe tuyigore asali ebiasa bikorwa abantu bana bitwanya orasa bakoremeremo amagenderera abororo ere buyago sire bube mbere tigi dukoba de yoka yasuneka kyaruse tibororo president ekarengera linga abantu bali barensembo bose baguri gwamare Maria bagenda bagaja sanga obekonye tiki gare igwe chindege chinene cyagororo tugaye suneka chibesi cya victory budget ya chakre korosu na todo president William Ruto tuta Kingo reporter ya igata sendi bontete kyanda gikumike getembe kurwase bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii Nyenguruko Nyakundi Gabriel